Aƒe ke va yia. One of the global crusades. Le takpekpeawo dometɔ ɖeka mi wɔ mea le nyabe towo ɖeka me la. A diabolical man. Ŋutsu aɖe mi ke be gbɔgbɔ vɔ̃ le gbɔgbɔ bliba ŋutɔ le me va nɔ yiyim. And hearing the voice of Eye the man of wo God. le Mawu ƒe ame ya ƒe gbe sem ko. The Spirit of God Mawu came ƒe upon him gbɔgbɔ and asked didi ɖe him to adaʋatɔa dzi enter be into that place wòage ɖe where that gbedoxɔa me voice was fi coming ke from. wole gbea sem le ɖaa. And he entered into Eye that wòge place. ɖe tsɔtsikpa me. And you guess what happened? Eye mi ma susu nu yi ke dzɔ wo As lo. soon as he entered, Esi ke wòge ɖe xɔa mea. the supernatural power of Mawu God ƒe came upon ŋusẽ him, didi ɖe and adaʋatɔa he dzi. totally got Ye delivered, adaʋatɔa xɔ threw away katutu. his charms, Eye became etsɔ born again. gbɔgbɔ vɔ me amagblɔ ko be ame ma me baɖa ɖe. Today, Ye gbe dzokatɔ you are sesẽ here ɖe ma. physically, Ke etsɔ dzokawo ƒu and gbe, you tsɔ are dzokawo ƒu looking at the gbe. man of Egbeawoe God ane face to le face. se Mawu ƒe Face to amea face. ƒe ŋkɔ alo Face miame to aɖewo miele face. kpɔm ŋkume kple ŋkume. Today, Egbe la I have the privilege enye mɔnukpɔkpɔ nam to invite be makpe our father, míatɔ our gbɔgbɔmetɔ, daddy, míatɔ the apostle of our time, Mawu ƒe to amedɔdɔ minister to us le and to ɣeyiɣia entire me world be this morning. wòatsɔ Welcome, sir. agbenya na ke bliboa katã ŋdeka nyi ya kafukafu ne Mawu. Give me a good hallelujah. Migblɔ nam be Praise the Lord. aleluya. The favor of the Lord be upon Mawu ƒe everyone. nublanuikpɔkpɔ ne va mia dzi lo. And may this be Eye special egbe la deliverance nanye Sunday for katutu you. kple nukunu ƒe ŋkeke gã aɖe na mi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Abale ke míegblɔ tsã enea. And as I say specially Megale for you kpɔtɔ le today, gblɔm na mi ke you will tɔxɛ ɖe la. never be the same Aƒetɔ la again. ana be tɔtrɔ la va nya ƒe agbe me. Heaven will descend on you. Dziƒo The power of adidi va God mia will gbɔ. envelope you. Mawu ƒe ŋusẽ And every atɔ good kpɔdo mi. thing that ought to Ye be nu done nyui yiwo will katã be hiã be done Mawu na wɔ na in your mia. life. Awɔe le nyaƒe agbewo In me. my life, Awɔe le agbenya hã me. will be done. Na ava me nenema We fofo. thank you today, and we Nye bless dakpenɔ you dzi today. kanyi ya míeyra wo ŋkɔ. A glorious Enye Sunday, kwasida a gã happy aɖe. Sunday, a miracle Enye deliverance nukunu ƒe Sunday. kwasida ɖe. Pray you Medo deliver gbe ɖa the pastor be na for everyone. atsɔ me sia me ƒe nunanawo ne ɖeka le Yesu ƒe ŋkɔ me. And I pray Medo gbe ɖa you will not come here bena mi ma va teƒe ya dzodzro. Nu yiwo katã míehiã le wo nya me la Mawu tsɔe na mía dometɔ ɖe sia ɖe. Eye míaƒe dziɖuɖu anye dziɖuɖu gã. Katutu anye katutu gã. Dzidzɔkpɔkpɔ anye dzidzɔkpɔkpɔ gã. Ɖeɖekpɔkpɔ anye ɖeɖekpɔkpɔ gã na mi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Aƒetɔ akpe na wo be netɔ na mi vɔ. Le Yesu ƒe ŋkɔa dzi miedo gbe ɖa le. God bless you. Mawu ne yra mi. Mi bɔbɔ na anyi le Mawu ƒe yayra me. As you have noticed, Abale ke miado dzesi doe le ŋdi ya nea. Míesrɔ̃ nu tsɔ ku ɖe Yohanes mɔtsi de ta na me la ŋuti. Eye eɖe Yesu Kristo tsɔ fia mi. Yi ke nye Mawu vi la. Yi ke nye míaƒe xɔnametɔ kpakple ame si ke tu aka mi. Eye magagbugbɔ ayi ɖe Yohanes mɔtsi de ta na me la. Yohanes lɔlɔtɔ ya ma ava woƒe ɖeɖefia gbɔ. Yohanes mɔtsi de ta na me la lɔlɔtɔ ya eɖe Yesu yi ke nye Mawu vi la kpakple ame ma yi ke nye katula gãtɔ yi ke va xexea me be yaɖe ga ƒomewoa, yaɖe ga dukɔwoa, yaɖe ga ame sia me yi ke le míaƒe duwo me, le Togo dua me, le Afrika dua me, le Afrika dua katã godo. Medo gbe ɖa be nu nyui aɖe nava tsu wo lo. Ŋdi ya ƒe mawunya ƒe tanyenye míaxɔ míaƒe katula ƒe agbɔsɔsɔ. Míabe katula ɖe agbɔsɔsɔ le gbɔ. Nu sia nu yi ke ne xɔ vɔ mato no mekpɔ xɔ naneke ŋutɔ haɖe o. Mekpɔ xɔ naneke ŋutɔ. Vɔ agbɔsɔsɔ gale si wòdza tsɔ anami
Amado li ke djenkone amabe Yohanes monti de tanamele ne Yohanes pagbale tagban to pepa me wiaton Yohanes pagbale tagban to pepe wiaton liya Yohanes di dase kudenchi eye eglobena esienye amesi le megbenye gbonala très vavanam et très vavanam elabena eli hafi meli sego mezo Yohanes monti de tanamela vakeke ameya woji jinua den donko na Yesu pe jiji jakele tepe ya ele medem na mibere Yesu li afi ye li egomenye be eli chokeke mavo afi Yohanes monti de tanamela va weya nicho eya ta ye ele defia mi be Yesu nye mavo toma enya mesike li chokeke blemake eye anya mesike tre eya loko nye be tre vavane tekpe ame wie a denlia be miakata mi khoye pe agbɔsɔsɔ amenu veve di tanu yo kata mi khona choma ugbola Kristo katula ma echo nanami ye pa agbɔsɔsɔ ye mi khona me dogbera bena khoye pa agbɔsɔsɔ lendia le Yesu pen comme eye di pipa me wiandre lia globe labena wona sela to moseji amenu veve ple nyatepe va to Yesu Kristo ji miakho miape katula pa gbɔsɔsɔ esike yepe amesio jengonea de fiaminu gbanto yike miacho fiamila yenye Yohanes monti de tanamela pe subo dope gomedope adelina yepe Mawu subo doa te nambia do que sebede abe Mawu pa menede alo hame vienede alo melembe menye Kristo to le Mawu pa permede bia de que sebede gomedodo kelesio gomedope kelesio yike Mawu yomde gomedope kaje menotedo nuvelia miakpo amadeo alo Yohanes penu wonadeo yo pokeke miakpo be Yohanes won blomau nyana mo gake o do meto adeo la miakpo be nemiro afima ko miakpo nu yo vetedewa e miakpo yo Yesu pe nukunu pa gbɔsɔsɔ mele do gbedare jiobe egbea eja Mawu pa gbɔsɔsɔ hallelujah Mawu la nabe enuo la do agbogbo kple agbɔsɔsɔa Yesu pe nukunu Mawu eja xɔ le dzekanye ya me do gbeda be na kpɔ gome le me bebe nya ha ma kpɔ gome le me wa me ma yike ya kpɔ gome le me afika wo de ha bebe nya ha ma nye gome kpɔ la le me anye Mawu pe nukunu Yesu pe nukunu pa gbɔsɔsɔ le dekanye ya le Yesu pe nkɔme nukpɔntɔa mi gbɔva mi ale nkodenci yike nye gɔmeɖokpe yike lina Yohanes pe Mawu subɔsubɔ doa Luka pagbalẽ ta gbãtɔ kpekpe 8 ati ya ye Mawu dɔla va eye Mawu dɔla degbeƒã Mawu dɔla ƒonu na fofoa etoa ebe Elizabeth srɔ̃ nyɔnu la afɔfu eye adživi eye woayɔ ɖevia ŋkɔ bena Yohanes ekpea woayɔ ƒe ŋkɔ be Yohanes woyɔ ƒe ŋkɔ kpekpe ame 8 me le Yohanes Luka ta gbãtɔa me ebe woayɔ ƒe ŋkɔ be Yohanes kpɔɖa kpekpe wie miakpɔ gɔmeɖokpe yi ke le na yeƒe Mawu subɔsubɔdoa Mawu dɔla tso Mawu gbɔ va miakpɔ nyaka gblɔm wole eye ebe labena anye gã le Aƒetɔ la be ŋkume eye wòatrɔ ame geɖewo ƒe dzi ava Mawu gbɔ Yohanes ƒe Mawu nya gbɔgblɔa Yohanes ava de gbeƒã Yohanes adze ŋkɔ na Kristo aɖe nu si ke Kristo la wɔ ye ame geɖewo Israelvi geɖewo la atrɔ ɖe Aƒetɔ Mawu la gbɔ kpekpe ame 10 ma
azɔ ne kpɔ teƒe ke ne le kekea me wo Mawu subɔsubɔdɔa ne ate sɔ kpakple Mawu ƒe nya le Yohane Luka ƒe agbalẽme afi ya ɖe nya bia sie nye be ɖe susu ka dzi ne le Mawu ƒe dɔa wɔm ɖe o. Mawu ƒe susuwo be tame susu nye bena wòakplɔ amewo tso vivitsi me ava kekeli me nu siwo nye tsã ne wòatrɔ va Mawu ƒe wɔla woƒe wo Mawu gbɔ. Ena mi nya le kpekpea me 19lia eye wòanɔ ŋkɔ le Elia ƒe gbɔgbɔ kple ƒe ŋusẽ me le Elia ƒe ŋusẽ me be wɔ nu ka wòatrɔ fofowo ƒe dziwo ava ɖeviwo gbɔ kple tosẽlawo ɖe dzɔdzɔewo ƒe nunyalawo me ne wòadzra dukɔ la ɖo woana be ame madzɔmadzɔwo ava Kristo dzɔdzɔetɔ la gbɔ, ame siwo katã tra mɔ la Kristo ƒe ŋusẽ na trɔ wo eye wòana nu ka tosẽlawo la woatrɔ zu ame siwo sea nu ame siwo sena gbe eye ebe woatrɔ zu dukɔ si dzra ɖo ɖi na Aƒetɔ la. Esia ye nye gɔmeɖoɖo sesẽ yi ke li na Yohanes ƒe Mawu subɔsubɔ me. Azɔ míame ɖe ɖoƒe tɔme ne moakɔ na mi nyui ɖe gbã. Míakpɔ gɔmeɖokpe evelia míakpɔ vevie nyenye yi ke wòtsɔ ne eƒe subɔsubɔdɔa eye nu etɔ̃lia míakpɔ Yohanes ƒe mawunya yiwo wògblɔ. Nu gbãtɔa míakpɔ gɔmeɖoɖo yi ke le na Yohanes ƒe Mawu subɔsubɔdɔa míagblɔ be Ezaya gblɔ nya ɖi xoxoxo ku ɖe Yohanes ŋuti eye eɖo la trɔ gbugbɔ ayi ɖe nyagblɔɖiawo me le Malekia hã egaƒo nu tsɔ ku ɖe Yohanes ŋuti. Míakpɔ Malekia tɔ ya tane kpekpe amatɔ̃lia egblɔ be kpɔ ɖa madɔ Elia ɖo ɖe nyagblɔɖila ɖo ɖa afi Aƒetɔ kpakple yeƒe ŋkeke gã la na va kpekpe amadelia eye nu si ke ame sia la wɔa ebe eya atrɔ fofowo ƒe dzi va dziwo gbɔ kpakple viwo ƒe dzi ava fofowo gbɔ ale be nyemagava agblẽ anyigba la kple fiƒode o. Ne etrɔ zu Mawu dɔwɔla alo etrɔ zu Kristo ƒe ŋutilã ƒe hamevi la eɖo la tsɔ tame susuwo da ɖe taɖodzinu yi ta Mawu wɔ o nenye hamevi le ƒe hamea me alo nenye dɔwɔla le yeƒe subɔsubɔ doa me. Taɖodzi nye bena natrɔ nu vɔ̃ lawo ƒe dzi ava de la gbɔ. Be nu vɔ̃ lawo natrɔ dzi me woƒe agbewo natrɔ eye woakpɔ ɖeɖe eye woadze Mawuvi la ƒe mɔtatawo ɖo. Ta ne nye hamevia eɖo la se gɔme be Aƒetɔ la edɔ ye edɔ mawunyagblɔlawo ɖo ɖa ye pastɔwo ɖo ɖa ye osɔfowo ɖo ɖa ye ale bena yeƒe dzi la natrɔ ɖe Yehowa nu wo dzi wo susu kple wòagbenɔnɔ katã na anye toɖoɖo ƒe agbenɔnɔ na Mawu eya ta wòva eya ta ye míahã mi va ɖo medo gbe ɖa be Mawu ƒe taɖodzinu ya gɔmeɖoɖo ya yi ke li mavamavɔ la eye Bibla gblɔ be ame sia ame si ke le Aƒetɔ la be ŋkɔ yɔm eɖanye Mawu dɔwɔlawo eɖanye hamevi le Kristo ƒe hameamewo Bibla bena natrɔ tso nu ka nu madzɔmadzɔ wɔwɔ yome. Miakpɔ nu velia yi ke miagakpɔ aye nye Yohanes ƒe subɔsubɔdɔa ƒe nu vevietɔwo yi ke Yohanes va eye wole mawunya gblɔm la yeƒe mawunya gbɔgblɔwo mele abe ame yi ke nu ɖeɖi te ne nu tsikɔ na eye anɔ nyawo gblɔm ko baɖabaɖabaɖabaɖabaɖa nɔ nyawo tsakam ao. Miakpɔ be Yohanes va kpakple dzoxɔxɔ ɖe eva kpakple bibi ɖe eva kpakple vevie nyenya ɖe eva kpakple ame aɖe yi ke me le akɔ be edzo nɔ bibim le eƒe lãme nɔvi ne dzi bena ya ayi atsɔ Mawu ƒe nya ayi na amewo la ele be natsɔe kpakple dzoxɔxɔ kpakple agbe atsɔe na ame Yohanes ƒe agbalẽ ta matɔ
Yohanes tatɔ̃lia kpekpe blaetɔ̃-vɔ-tɔ̃lia ebe eye miawo la miedɔn ɖo ɖe Yohanes gbɔ eye wòɖi ɖase le nyateƒe la ŋuti kpekpe blaetɔ̃-vɔ-atɔ̃lia ebe yame nye akaɖi enye akaɖi si le bibim eye wòle keklẽm ebena eyame ma yi ke tre vava na Yesu etre vava na Yesu la enye akaɖi si ke le bibim eye miekpɔ ɖeɖe eye miekpɔ dzidzɔ le eƒe keklẽ la ŋuti. Yohanes ƒe agbalẽ 100 kpekpe enelia miakpɔ Yohanes miakpɔ nyagblɔɖi yiwo va me le eƒe agbe dzi nenema ke ne wohã ne va aƒetɔ la gbɔ ne va Yesu Kristo gbɔa Mawu wɔ nanane le ame ƒe agbe me Mawu wɔ nanane ame ƒe dzime atsɔ nya kple ɖeɖefia ɖe atsɔ na wo atsɔ nya ƒe ɖeɖefia ɖe atsɔ na wo ye nyawoa ne nya ma ge ɖe me woa Yohanes ƒe agbalẽ Salmo 100 kpekpe enelia kpekpe ame enelia Salmo 104 kpekpe ame ene etsɔ ya wɔ eƒe dɔlawoe kple dzoflafla wɔ yeƒe subɔlawoe nutɔ̃lia miakpɔ Yohanes ƒe mawunya gbɔgblɔwo Yohanes ƒe agbalẽ Mateo tatɔ̃ ƒe agbalẽ tatɔ̃ eye nye nyanyui esi ke Yohanes ya ɖe gbeƒã mawunya la mekpɔ amewo be ŋkume o nɔ vɔvɔm na wo ne Yohanes agblɔ nyanyui la medena moto o vɔbom la ekpɔna amewo ƒe ŋkume eva be yava xɔ na wo eva be yava ɖe woe eva be yava axɔ wo sesetɔe le dzo ƒe asi me yaɖe wo akplɔ wo va aƒetɔ la gbɔ te miakpɔ ale yi ke yeƒe mawunya gbɔgblɔa miakpɔ ale ke dzoxɔxɔ le me ɖa Mateo tatɔ̃ tikpe amandrelia ebe eye si wòkpɔ Farisitɔ kple Zadukitɔ geɖewo siwo va eƒe mɔti de ta na me la gbɔ la egblɔ na wo bena dawo ƒe dzidzimeviwo nakpɔ be nunyala gãwo la gblɔ na me be womeƒona nu na me nenema o woawoe ma vɔ gbɔgbɔ kɔkɔea ƒe nya yi ke alo gbɔgbɔ kɔkɔe yi ke le nutsu ya me gbɔgbɔ kɔkɔe yi ke yɔ ŋutsu ya tantantanta ka gbagoa gbɔgbɔ kɔkɔe yi ke tsɔ ŋusẽ de mea esime ka ame yawo va egblɔ nya na wo tututututu nu si ke Mawu dzi be yagblɔ na woa egblɔ na wo ŋkume makpɔmakpɔtɔe ebe dawo ƒe dzidzimeviwo ɖe mi ɖo ŋkume miexlẽ va yi be yi le Yesu ƒe nya ɖewo mea na Farisitɔwoa kple Zadukitɔwoa le nyaƒe Biblia xexlẽme mi xlẽ fifa le Luka ƒe agbalẽ me tame 11 me Mateo tame 29 Yesu ŋutɔ yɔ amewo be dawo ƒe dzidzimeviwo Yohanes tre vava na Yesu vɔa gbɔgbɔ ma ɖeka ye nɔ dɔ wɔm kpakple wo katã le Yohanes kpakple Yesu me la ebe dawo ƒe dzidzimeviwo nu katã ebe aleke miawɔ asi le dzomavɔdzoe si gbɔna la nu ma hã eye Yohanes mekpɔ amewo be ŋkume vɔna o metɔ tsi mawunya o eye metsaka mawunya mebaɖa mawunya vɔ eto nyawo na wo eto nyawo ŋutɔtɔ na wo be dawo ƒe dzidzimeviwo ame kae fia mi be miasi le dzomavɔdzoa nu be ebe ʋɔnudɔdɔ nu ma hã keke ame nyia ebe azɔ mi ebe mi tse ku siwo dze dzimetɔtrɔ ebe dzimetɔtrɔ mɔra nye ŋkume nuwo dzimetɔtrɔ ma nye keta be nuwo dzimetɔtrɔ ma nye fefe nuwo dzimetɔtrɔ ma nye kwasiɖa ko agblɔ dzimetɔtrɔ be nya na me ko ao dzimetɔtrɔ ma nye nu si ke le veve ɖe na me ƒe luʋɔ anye nu vevitɔ na wo dzi anye nu vevitɔ ebe ɖe dzimetɔtrɔ ana be nu baɖabaɖabaɖawo katã yiwo le dzime na woa aɖewo ɖe go aʋuwo me aɖasi le wo ŋuti ebe miatse ku siwo dze na dzimetɔtrɔ fifia ma shekelia eye migabu bena miagblɔ le mia ɖokui me bena ɖe Abraham miakpɔ ŋutsu ya
yepe nyame kɔ kito kito nutia me kukua de o me kukua de afia to nyawo na me o to nyawo na o zireka ebe de mi ga no gbogbo ma Abraham enye mi fofo ela be mele gblom na mi be na Mawu atem anyovio atso keke kpesiawo me ke ha na Abraham pepe wolia eglobe ke azola wo tso efia do atiwo pe keji gohan hoho ati si ati si ke me ti akunyui o la Olane eye wo tsɔne de adzome pepepepepe nya yi ke Yesu va be yava gblɔa le megbe domea nyama pepepepe ke Yesu hã va gblɔ mi kpea Yohanes yi ke tre vava na Yesua hafi Yesua na va tɔ be dɔdzia egblɔ nyama na mewo pepepepe to no bena de amola to dziehe kple anyiehe la va gake mia yiwo nye fiaɖoƒe me viwo la woatsɔ mia ƒu gbe ɖe dzota la me enya ediba me ona segome wa segome be Mawu pe dodo na dzeme tɔtrɔ metrɔ o Mawu pe dodo bo axɔ Yesu dzi se hã metrɔ o nenema ko awɔ woatrɔ dzima fia ge ɖe Mawu be fiaɖoƒea me gbã gɔmeɖokpe le si ta le be wo hã gɔmeɖokpe aɖe anɔ asi onuvelia miakpɔ be exɔ dzo le gbɔgbɔ me wo hã ɖo axɔ dzo na aƒetɔ la ye nutɔlia miakpɔ be mesia me ŋkume voa eto nyateƒe na ameawo eye Yohanes na mi nya be nu sia nu li na mia dometɔ ɖe sia ɖe be miate ma xɔ amenu veve kple agbɔsɔsɔ tso aƒetɔ la gbɔ me bia be le ŋdi amenu veve ma ne dɔli kɔ ɖe wo agbe dzi bɔbɔbɔbɔbɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me nu velia ɖe Mawu nya akpa velia enye ame aɖewo yiwo nɔ wo domea pe nuwɔna ɖo yiwo meda ame dzi o pe nuwɔna yiwo meda ame dzi o ame aɖewo nye nyagblɔla ame yiwo gblɔ nya le yi ke dze bo agblɔ gakea ame aɖewo nɔ wo me ame aɖewo kplɔ wo ɖo vɔ woƒe nuwɔna woƒe nyagblɔɖiwoa vɔ miaɖo nui be Mawu ƒe taɖodzoe nye bena ɖe wòatrɔ viwo ƒe dzi va fofowo gbɔ fofowo ƒe dzi ɖe wo viwo nu Israelviawo ɖe woatrɔ woƒe Mawu nu gakea ame aɖewo yiwo nɔ wo dome la dze wo yome la woƒe nuwɔnawo medze ame nuwo o ame aɖewo yiwo Yohanes kplɔ woƒe nuwɔna medze ame nuwo o gbã miakpɔ dzoxɔxɔ sese yi ke nɔ Yohanes me ye nuvelia yebe yome dzola aɖewo yiwo nye gbɔdɔgbɔdzɔtɔwo yama nugbãtɔ yi ke nye Yohanes dzoxɔxɔ sese yi ke nɔ me miexle Luka tagbãtɔ va yi koko kpekpe 8 yi ke Mawu dɔla yɔ eƒe ŋkɔ miexle kpekpe ame 8 esi ke wogblɔ la mi le afi ma be nu yi ke Yohanes ava nyea nu yiwo aɖu le wòada awu numɔ katã kpekpe ame 9 ale si ke wòatrɔ fofo ƒe dziwo ava ɖeviwo gbɔ ana be dukɔ bliboa katã trɔ ɖe Mawu aƒetɔ la gbɔ azɔ miakpɔ dzoxɔxɔ yi ke nɔ me le Mateo tatɔn kpekpe ame 11 Mateo tatɔn kpekpe 11 ebe nye la metsɔ tsi de tsi ta na mi hena dzimetɔtrɔ ke ame si ke le megbe nye gbɔna la egɔme nyi Yesu nyaɖela ye ma miaƒe katula ye ma ebe ame si ke ava la eye le megbe nye gbɔna la tri akɔwum ame si ƒe atokotawo medzem be matsɔ wo o la eye atsɔ nu ka gbɔgbɔ kɔkɔe kple dzo ade Mawu tsita na mi eye wona mi nya be gbɔgbɔ kɔkɔea enɔ eya ma me tso keke nɔa ƒe dɔ me ke gbɔgbɔ kɔkɔea enɔ toa me Zacharia me gake nɔ noa hã me ye wɔ be yewo dzi la enɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ kple be dzoxɔxɔa me do gbe ɖa be dzoxɔxɔ ma ɖe ge ɖe me wòle ŋdi ya ebe nyaxɔ ŋusẽ la gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ le mia dzi va ge
eye mianye nye ɖaseɖilawo ekpea ebe woaɖi ɖaseɖila sesẽwo menye ɖaseɖila yiwo gbɔdzɔ ebe mianye nye ɖaseɖilawo le Yerusalem, le Judea, le Samaria kple anyigba be seƒe ke, anyigba be mlɔnu ke, nenye bena naneke mele asiwo alo mexɔ naneke le bɔbɔ yiwo katã wo mi le me wa ŋdi yaya Mawu ƒe ŋusẽ ya ne ge ɖe luʋɔwo me, ne ge ɖe gbɔgbɔwo me eye dzoxɔxɔ sesẽ aɖe ne ge ɖe me wo le Yesu ƒe ŋkɔ me abe Yohanes ene. Nu velia yi ke miakpɔ le teƒe velia mea enye nusrɔ̃la aɖewo yiwo me gbɔdɔgbɔdzɔ nɔ. Miakpɔ dɔ ƒe agbalẽ tawi asieke, dɔ ƒe agbalẽ tawi asiekelia kpekpe gbɔntɔ eye vava me esime Apolo le Korinto la evava me bena Paulo to kɔkɔƒe nutowo me va Efeso eye wòkpɔ nusrɔ̃la aɖewo eye wòdo dzesi do nane le nusrɔ̃la yawo me kpekpe velia eye wòbi gblɔbiawo gbena ɖe esi ke miexɔe se la ɖe miexɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la mahã esi miexɔe se ekpɔ nusrɔ̃la yawoa le Efeso dua me wonye Yohanes ƒe nusrɔ̃lawo esi ke wonɔ agbe eye yi ke Paulo kpɔwoa wonya ame yiwo le wɔwɔm kudɔkudɔ, wonya ame yiwo fa miamiamia, wonya ame yiwo le wɔwɔm blewublewu, wonya ame yiwo ɖe mayiwea ɖe nye mayiwoa, wonya ame yiwo le akobe ɖe tewo nu kakakakaka, wonya ame yiwo Kristo gbea ŋutɔa le wɔm ko ɖe ɖewo ko ɖeke asɔ be Kristo gbea nɔmewo le kakaɖedzi ɖeke mele wo me o. Eye wòbia nyawo se be ɖe hei ame yawo ɖe nane ʋete do nya ba gbe esi ke miexɔ xɔse ɖe dzoxɔxɔ ma ŋusẽ ma agbe ma yi ke nɔna me yi ke wɔna me abe ekpo zo bibie ɖe miexɔ ya ebe ɖe miemese hã kpɔ o ɖe miese hã kpɔ be gbɔgbɔ kɔkɔe aɖe li hã o womese kpɔ o. Woawo ya Yohanes yiwo me ko le womese nu yiwo katã yi gblɔm Yohanes le gɔme nyui ɖe o ebe pe agaɖo me wo ɖe eye menye be mawunyagblɔlae ŋuti natsɔ nya ɖo lo mawunyagblɔla ya gblɔna nya eɖena gbeƒã nya agblɔ nya be Yohanes ene Yohanes be ɖe nye la metsɔ tsi de mɔtsi ta na mi hena dzemetɔtrɔ gake menya ame si ke tre vava koe ame bubu le megbe nye gbɔna eye ala tsɔ gbɔgbɔ kɔkɔe kpakple dzo ade mawutsi ta na mi yame yawo yiwo kplɔ Yohanes ɖoa gblɔ be yewoya wona mamolo wonɔ ameawo dome gake womese o wokpɔ gome le Yohanes ƒe nusrɔ̃lawo dome gake woawo tsɔ gaƒoƒo nɔ ameawo dome eye wobe Yohanes ma ede mɔtsi ta na mi kɔe bɔ ebe womese kpɔ be gbɔgbɔ kɔkɔe aɖe hã li o miaƒe ya ɖo yi ɖe nakpɔ hamevi ɖe le ha ɖe me eye nakpe ƒe agbenɔnɔ amea katã ele kudɔkudɔ agbea nɔ le sakasaka egbea le dzi tso ava gɔme eye nabe amevi ma etsɔtsi katɔ ne yina abe be nye haya kple haya ɖeke ƒe hamevi eye nakpɔ kaka be o ame mawoa womele gblɔ dzimetɔtrɔ be nya na wo ɖeke o kaka nya agblɔ be ame yawo mele fia dzɔdzɔe nyenye o ɖeke o kaka nya be ɖewo hia womele gblɔ Kristo gbenɔnɔ womele fia wo ale yi ke dze o alo womele fia gbɔgbɔkɔkɔ ƒe ŋusẽ xɔxɔ o ame yawo hã nɔ Yohanes yiwo me Yohanes gblɔ gbɔgbɔkɔkɔ ƒe nya egblɔ Yesu Kristo ƒe nya gake wobe yewo menya o ebe ame si ke dɔm ɖo ɖa ebe ame sia ame si ke axɔ gbɔgbɔ kɔkɔea be wo ŋutɔ kpɔ esime ke wole mɔtsi dem ta nɛ gbɔgbɔ kɔkɔea ɖeɖe va dze be ahɔnɛ akpakpa be nɔnɔme ne eye dzigbeɖi be ame sia nye vinye lɔlɔtɔ yi ke gbɔ nyemelɔa nu le o Yohanes wokpɔ numɔ katã gake woawoe ya be yewo mese kpɔ tekpetɔlia
Ekplɔ bena nu ka dzi wode Mawu tsita na mi ɖo eye wogblɔ bena ɖe Yohanes ƒe wogblɔ hã kple kaka ɖe dzi la wogblɔ kple vɔvɔmanɔmetɔe Yohanes ƒe Mawu tsi dede ta na me la dzie owɔe de ma tsɔ le metɔe ta mía maɖo hã mie le se Mawu nya ya le radioa dzi mie le se Mawu fiafia yɔ katã mi gagblɔ be wò kpɔ nye me se gbɔgbɔ kɔkɔ be nya kpɔ be gbɔgbɔ kɔkɔ yi ke kplɔ na me ayi klo dzi aʋu nu vɔ me megava gblɔ be ye me se kpɔ gbɔgbɔ kɔkɔ ke dia da se na me ƒe gbɔgbɔ bena etrɔ dzi me aʋu nu vɔ me atso kakple nu vɔwo be azɔa ne trɔ zumɔ ƒe vi megagblɔ bena ye me se kpɔ ye me se gbɔgbɔ kɔkɔ ya ƒe nya kpɔ gbɔgbɔ kɔkɔ ke aƒetɔ atsɔ na be ŋusrɔ̃lawo na yomedzelawoa be aƒetɔ la ƒe lɔlɔa gbɔgbɔ kɔkɔ ye ɖɔli ne kɔna ɖe nya ƒe dzi me etsɔ gbɔgbɔ la tsɔ na mi ese woawo se ƒoɖo nya nu sia me ge ɖo me be woya axɔ nu sia le ŋdi ya me bena xɔ nu sia le ŋdi ya xɔ nu sia gã ɖe le ŋdi ya atrɔ tutɔwo le ŋdi ya Yesu ƒe ŋkɔme etɔ̃lia yi ke miatsɔ miasrɔ̃ le teƒe ya miasrɔ̃ le teƒe ya yenye nusrɔ̃la yiwo Yohanes ƒe nusrɔ̃la ɖe yiwo kpɔ gome alo yiwo si gome kpɔkpɔ su dɔwɔƒe agbalẽ ta ame 8 tikplɔ bevɔ ne dɔwɔwo ta ame 8 kpekpe 24 ke Yudatɔ aɖe ŋkɔe nye Apollo Alexandriatɔ tso dzɔdzɔme ŋutsu si ke nya nuƒoƒo eye wòsẽa nu le ŋɔŋlɔawo me la va Efeso tikplɔ bevɔ 8 wofia aƒetɔ la ƒe mɔ ame sia eye wònye edzome le gbɔgbɔ la me haleluya eƒoa nu wòfia Yesu ŋuti nya pɛpɛpɛ ke Yohanes ƒe mɔtsi de ta na me la ko wònya mɔtsi de ta na me la ko ye ya nya wònya Yohanes ƒe mɔtsi de ta na me la ko wònya nusrɔ̃la bubu ɖe ya hã eya hã nɔ Yohanes ƒe nusrɔ̃lawo dome vɔ gome kpɔkpɔ nɔ esi ekpɔ vi ɖe etsɔ vi ɖe alo ɖe Yohanes yiwo me dzedzia eɖe vi nɛ eye dzoxɔxɔ ɖe nɔ me mevɔna amewo le nyagbɔgblɔ me o togbɔ be nyamɔ katã nɔ si elabe Yohanes megala gbe o gama me vɔ mi kpɔ be etɔ to vɔa eye mieto mlasi ƒe agbalẽ ta me dɔwɔƒe agbalẽ ta 8 me eye ƒe geɖewo ya va yi Kristo Yohanes ku Yesu wova le Yesu wokle wòku wòfɔ dzo eye miakpɔ bena nu yiwo katã Yohanes Apollo xɔa ekpɔtɔ nɔ dzi ekpe ya eye dzi ko wokpɔtɔ nɔ eye mexɔ naneke yeye yi ke ado aɖikae o eye me ke amewo bɔ eye wo katã wonɔ tsɔ tame ɖeka eye wonɔ gbe dom ɖa ye aya sesẽ la ƒo ye edzoƒe aɖewo abe ma ɖewo dometɔ dzewo dometɔ ɖe sia ɖe dzi woxɔ gbɔgbɔ kɔkɔea nenye be exɔ neke be nua atema ana be nu ye edzo yeye ɖe anɔ me mikpɔ memawo Yohanes be Petro kple Yohanes mikpɔ aleke le dɔwɔƒe agbalẽ ta 3 me awo gblɔ bena naneke mele mía siwo vɔ gakple sika boŋboŋ mele mía siwo gake le Yesu ƒe ŋkɔ ma titre azɔzɔlia mikpɔ dzoxɔxɔ yi ke nɔ Yohanes kple Petro mawo mea dɔwɔƒe amewo ƒe miatɔ megbe azɔa ne va dɔwɔƒe agbalẽ ta enelia mea ebe ŋkɔ bu aɖeke meli yi ke dzi miato akpɔ ɖeɖe ne menye Yesu o vɔ Apollo ya ebe Yohanes ƒe mɔtsi de ta na me la ko ye be nya miva dɔwɔƒe agbalẽ ta ma 3 me Petro nɔ yiyim la yeƒe vɔvɔ li to na dɔnɔwo dzi woƒe lãme hayana ame ya Apollo ya be yemese nu ma kpɔ nyakpɔ be enya nuwo vɔa seɖoƒe nɔ si vɔ akpe ne Mawu gake bena tsɔ ɖokui na eye meda akpe ne Mawu be hã ne tsɔ ɖokuiwo le nanam Yesua le ŋdi ya eye labe nu geɖewo le dziƒo si
wachonami etrojimelo enyemobevilo ekpodedelo eleyinkolo ekho bibla diselo da fisia pikpio kata dise eyenyabe ngbedodo kata le me vagele pagbeme enyabe nyaglodio kata le me vagele pagbeme no meyike meye Apollo noea bominyabe echodo kichona pekpebla vevo adelia no ke jore di o amesi adasi nu fofo me ble kalin le nu fofo pela me que si akri la kle filisi la odo to la o pleva odo kigbo e yo de Mawu pe mon la gomme fien kote wu chanto me globe o apenami oh mi kele mi asia na mi ha mi no ya akpaji nya ha Yohanes pe mo ti de tana me be nson vi menye nya ha ma no tonye biaji ao Apollo me globe ma nyo tonye biaji o Apollo bede nu yo fien la ekwe o akui la kle Priscilla o de nya gomene eye se gome bede amoli bena nu yimi menya ola watema de ma ope mo afia mi me dogbara bena chodo ki ona afia nu o le Yesu pan come eye mi ekpo bena o chien apetola be mon côté eye o de ma ope mo kata fien eye azon me dogbeda be apetola nena o khan de fien yo ne khoa wa teblibo le wa gbemele Yesu pan come nyaba paton li adi azon pa gbanton mi ekpo Yohanes mo ti de tanamela mi ekpo comme do pe yike ji o toile Jour yike nome paple ale yike me fon me siame nkume o eye ngakpo ebe nu son la o la pabelia sedopo yike no osi azo mi akpaton li azo mi akpo agbɔsɔsɔ nukunu ba agbɔsɔsɔ yike Yesu wonana mi akpena ma obe nukunu yo no khoa me kpo dena ne ke olo hallelujah akpene Mawu be de nu yo no khoa me kpo detepo gede galenko yo ga sugbo wa galenko gbona globe me kpo sum hado globe e galenko gbonam agbɔsɔsɔ le galenko gbonam globe agbɔsɔsɔ galinam ble la globe agbɔsɔsɔ galinam abe Mawu via agbɔsɔsɔ galinam Yohanes loloto echo nyanyui la cho engle nyanyui a yike klemi le nami Yohanes loloto la pe nyagblomie le lo aha eye nyakpo Yohanes pa gbale ta gbanto egbelonami Yohanes loloto la tikwiye vea ebeke amegeda lesinu ke kwesela nanu seobe wazuma uviwo amesi okwa epenko ladi sena amageda lesinu ke kweji sela enanu seo bena watro zunuka mauvio emanye gbogbome pe vinyenye pe nukunu epea gbogbome mauvi nyenye le gbogbome pe nukunu gbanto emakeka me wiaden yakpe ba gbɔsɔsɔ ebe elabena tso pa gbɔsɔsɔ me mi kata mi xɔ amenu veve na amenu veve dzi elabena wona se la mi to Mose dzi Yesu eye dzi gblɔbena nuvɔ de kpekpe ke la gbe o me vie o nuvɔ gã o nuvɔ mame o nuvɔ ke le bla o de aƒetɔ ane de o kata na la gbe o dzi le Yesu ƒe ŋkɔme evinyenye ƒe nukunu mi kpe azɔ nya va kpa nuvelia le tavelia me kpekpe me wolia ebe eye wo gblɔ bena esi ke wo le ahadim la kpekpe amatɔn Yohanes tave kpekpe amatɔn lia dada gblɔ na subɔlawo bena nu si ke wa gblɔ na mi la mi wɔe Yesu gblɔ bena wa kutsi akɔ ɖe zewo me eye wo kutsi kɔ ɖe zeawo katã me wo gblɔ bena wa kutsi ayi ɖe nanudzikpɔla eye esi ke wo kutsi ayina la wotrɔ zu wine
Emanye Mawu pe nuka deke mia yedo Mawu pe agbɔsɔsɔ nana me ohia na nuka wine Yesu nukunu wala hallelujah agera gbomelende ya nukunu wala la gera gbomelende kanya awo Mawu pe nukunu ado hia o chino le Yesu pe nkome yes nu tonlia ta tonlia me pepa me wenea abale sike Mose ko dade ji le gbeaji la nene make wa comme beton la hande ji chan bena ketuyaton amesi ke kwaji senala amesi ame sike kwa akpene mo bene le senyale de ya akpene mo bene le toji le njikanyela amlimã nane le monji gbonana eye jesima eta akobli dama yike ko de jia enye jesi eye wo we be ope dolele o kle dadu amewo kata me bebe se sojoa nene maye o hana hokatu tubli bolindi ya ma ba mesi ame sike kwaji senala be ma tron ke bo akponuka agbemavo nu tonlia yenye jesi akobli dabe jesi dama yo kode jia enye jesi na Kristo Yesu yiko adore ji la tiso ganuchi eya ha de pepe agbasi agba ikele jiwa na ire Yesu ma yiko kode jia na kwekola akpɔ donchi ne Yesu pen comme Yohanes akpele ta enelia zon tikpa me wo ta ne kika me wo lia eye Yesu Kristo do nu glo ne bena de ne nyama open nu nanala ple amesi kenya mesi ke glo na wo bena na dem manola ne wo bonwe abie bena eye wa na o agbetila wo agbetila o eye miakpa ba o ya sen kakaji kakaka mulebala nyonu ba kpo dede nyonu samade toma kpo dede eye mi va pa made yike gbo nusio kata mo kpola nam de menye sianye Kristo o maha eye wo dometo de kava globena menye nusi kene gbo na mi ta emi kwese olo azo mi anto mi kwe eye mi kwese be amesi enye keke katabe delia nyonu ape dede kpokpo Samaria nyonu ape dede kpokpo yakota maton liazon Yohanes tambagbe ta maton pekpe Yohanes taton oui yakora pekpe maton Yesu glone bena cho eye na cho wa baji na zazoli nutu ya enye Bafalo, pebla tonvo ni som eye o no tala to no na lambe ma o dola na di ade di ba ambluchia na mari na kokko ya to dade me ne ya nya me gbanto aide tala me ya me gbanto e kagere tamela de kekenye be dole la Bible be na ye pela me sena be ye ade ma de kemeli ne bo bluchia wa che to dade chia me o a to dade tala mo Yesu gbode be na cho bafa cho babele bafa achola oh no anela modome o aye do yin e plibon peblaton me kapene ni yo ne plibon lo ne maunya yike mau penu sea o adidi le jolendia acho azwanzon le Yesu pen comme cho kon abaji e na ya peme tikama shekelia on minya la fima be eye amela babe enu make nutula bela me se eye o koye pe abaji ke zwazonli keke ma kenye sabat kekeji egomenye bena dono la amema yike nye dono plibo la maupenu se kokwedeji Yohanes akbale ta matin tikibla ton voiton Yohanes ta matin tikibla ton voiton lia Yesu blona bena nyenye akbobolo la amesi ke va gbonye la domele wuge akpo o amesi ke le jinye khom le sesem la ti komele wuge akpo o pepe bla tonvo blanne vo enyilia ebe nyenye akbebolo la ebe nyenye akbebolo ki blanne vo enyilia ebe ri miawo ya ne dole miawu ma penu sebe ti kole miawu la
ebe me le I am the bread menye of life. akpebolo Verse 51, kpekpe bla tɔn it vɔ tells ɖekelia us, I am ena mi nya bena the nye nye living bread akpebolo la came si ke ɖi down tso from dziƒo va. heaven. If any Ne man ame aɖe eat ɖu of abolo this sia ƒe bread, ɖe la he shall live anɔ agbe forever. tegbetegbe. You will live Mebe da anɔ forever. agbe tegbetegbe. Hallelujah. Eye abolo si ke me le enage la enye nye ŋutilã gɔbe atsɔ be ɖeke ɖokui ana woaklẽ ɖe mía ta. For the life of the world. And then he tells us in Eye dzi keke bla tɔn vɔ nyilia. verse 58, Keke bla tɔn vɔ nyia. Ebe esia nye abolo si ke ɖi tso dziƒo va. that came down Menye abale si from mia heaven, fofo ɖu. not as your fathers Menye did si nya eat fofo ɖu manna, eye woku la and ene they o. all dead. But then he Ke said, eye dzi he that eba me si ke ɖu abolo sia la anɔ agbe tegbetegbe. that's you. Ewoe ma la. Say that's me. Gblɔ be nye. That's you. Gblɔ be nye. You will live in his life Anɔ agbe forever tegbetegbe kple in Yesu ale Jesus' Yesu ƒe name. ŋkɔme. And then he clears it Eya for us. ena eme kɔ na mía zɔ. Ebe menye ye be ŋutilã ŋutɔntɔntɔ keke bla de vɔ tɔn. In verse 63, Keke bla de vɔ tɔn lia. what it says, Kpɔnya ke wo gblɔ ɖa. it Ebe is the spirit, gbɔgbɔ. that quickness, Ebe gbɔgbɔ la gbɔ agbe. Gake ŋutilã menyo naneke o. Nya siwo gblɔm mele na mi la wonye agbe kpakple gbɔgbɔ. Ne exɔ nya sia la, exɔ Mawu nya dzi sia, ne ka ɖe Mawu nya dzia, ne tsɔe wɔ tɔwo la, ne nye be ye tɔea, anye agbe na wo le Yesu ƒe ŋkɔme. Ema enye luvɔwo ƒe nuka ƒe dzedze kpɔkpɔ. Luvɔwo aɖi kɔ na luvɔwo. Ne ɖu agbebolo ya, ŋdi sia dzi atsɔ agbebolo ya aɖui. Wotrɔ sia wotɔ aɖui la, nɔvinye nusẽ la nɔ me o. Gbe sia gbe la, agbe la nɔ me o le Yesu ƒe ŋkɔme. Tama adrelia, keke bla tɔn vɔ adrelia, keke bla tɔn vɔ adrelia. Ebe le ŋkeke mamlɛtɔ si ke nye ŋkeke nyui gãtɔ la dzi la, Yesu le tsitre do wuli gblɔ bena ne tsikɔ le ame aɖe wum la, ame aɖe la metia na meme o. Yesu meɖe ame aɖeke ɖe vovo o. Ebena ame aɖe tsikɔ le wum la, ne va gbɔnye woano tsi. Aleluya. Keke bla tɔ vɔ asiekelia. Ebe ame si ke xɔa dzinye sena abe ale si ke ŋɔŋlɔ la gblɔ ɖi ene bena agbetɔ sisiwo le sisi ge atso yama ƒe dɔme. Hallelujah. Keke bla tɔ vɔ asiekelia. Egblẽ sia le gbɔgbɔ la ŋuti. Esi ame siwo le edzi xɔm le sesem la xɔ. Elabena gbɔgbɔ la meɖiɖi haɖe o. Le esi ke wo mekɔ Yesu ŋuti haɖe o la ta. Kristo azɔa wokɔ ŋuti. Azɔa gbɔgbɔa ƒe amemenɔnɔ agbago medo gbe ɖa be nukunuwa yi ke nye gbɔgbɔ xɔxɔ va gbɔsɔsɔa xɔe le gaƒoƒo ya me le Yesu ƒe ŋkɔme. Etame nyilia Yohanes ta nyi kpikpi 11. Ebena ame aɖeke o. Eƒe ne va Yesu gbɔa, fɔbubuwo katã wo dzona. Ne va Yesu gbɔa, o fɔɖiɖiwo katã yiwo le dzime na wa, eɖena wo dzona. Yesu gblɔ nɛ bena esi ame aɖeke mebu fɔ o la, ebe nye hã. Ekema nye hã nye mebu fɔ o. Hei, eye to esia dzi la, megawɔ nu vɔ o. Ema ɖeke miayɔ nu vɔ wɔwɔ, nu vɔ dzudzɔ alo adzudzɔ nu vɔ wɔwɔ ƒe nukunu ma. Adzudzɔ nu vɔ be alo adzudzɔ nu vɔ wɔwɔa anyi nukunu le agbewo me. Ebe hei megawɔ nu vɔ azɔ o. Tamasiekelia kpekpe amadelia. Esi ke wogblɔ sia la, eɖe ta ɖe anyigba eye wòtsɔ ta la henya anyi eye wòtsɔ anyi la hesisi ɖe ŋkuagbãtɔ ƒe ŋkuwo dzi. Kpekpe amadrelia egblɔ nɛ bena yi nale tsi le silo abe ta la me si gɔme nye be wodɔe ɖa
And he went. Tete woyi dans le tsi la eye ova le nu kpɔm eva le nu kpɔm ŋku yi ke gba avu Every blind eye ŋku gbagba ɖe kpekpe le ŋdi ya avu na mi then if you are blind eye ne ŋku gba na o if you are blind to your provision na wo domenyinuwo ŋku gba na o metele yi ŋkɔ ŋku gba na o metele yi ŋkɔ a o me dogbe ame mɔ ne ʋu ŋku na o le ŋdi kanyi ya nua ma se kelia emenye gbɔgbɔme ƒe nukpɔkpɔ be nukunu gbɔgbɔme ƒe nukpɔkpɔ be nukunu nyagakpɔ nukunu bubu le tawolia me n'ɔŋlɔ da ɖi lo n'ɔŋlɔ da ɖi tawolia tikpa me wolia ebe fiafi la me va na ne menye le fififi flame wuwu kpakple gbegblẽ ta o ke nye la me va bena woakpɔ agbe kple nu ka agbɔsɔsɔ woakpɔ agbe kpakple agbɔsɔsɔ tsubɔ haleluya elafi ma ha elafi ma le ɖo to ma ebe ɖe na xɔ agbe la me ku o lo agbe na xɔ ebe me ku o la ma ku eku do ŋkɔ na wo gamea o ma ku ame bubu hã me ku o le Yesu be ŋkɔ me eye agbe ƒe agbɔsɔsɔ ne sɔ asi o le Yesu ƒe ŋkɔ me eye bena woakpɔ agbe woakpɔe kple agbɔsɔsɔ o dzi le dzɔm kpakple be agbɔsɔsɔ le va nɔ le ŋdi ya Mawu ƒe agbɔsɔsɔ le va nɔ le ŋdi kanyi ya tso meme nu yiwo katã na be ɖeɖe te nu o nu tsi kɔ na o ele kɔ be dza nya tsi kpo danye nea ma ku o lo anu agbe ye gbɔgbɔme anu agbe be agbɔsɔsɔ Mawu ne trɔ da agbe yeye me o nu se yeye me o abe woakpɔ agbe le woakpɔ agbe woakpɔe le agbɔsɔsɔ me ema ɖeke miayɔe o miayɔe be agbɔsɔsɔ nukunu be agbɔsɔsɔ miagayɔe nu mawoe nye nu yiwo aƒetɔ be do ŋgbe na mi be yeawɔ na mi tame 11 zɔn Yohanes ta 11 nyakpɔ kpekpe bla tɔn vɔ atɔn tawi ɖeke kpekpe bla tɔn vɔ atɔn lia egblɔ be Yesu fa vi nusẽ le si lo atema fɔ Lazaro enya be Lazaro le fɔfɔ ge gake le yɔdoa to la Yesu kpɔ nublanui ta ese veve efa vi ta nɔvi nye be nu yiwo katã me tom ne le abe ɖe ame aɖeke meli axɔ na wo ase veve kpakple wo ase gɔme na wo ame aɖeke meli ke na gblẽ na wo o nye ɖeka koe la awo leke ma wɔ ame me le asi nyo awo mi kpɔm ɖa Yesu be ɖe me va na wo nye ya nye ma gblẽ o ɖi o nye ma ɖe asi le nu o ekpea ne efa vi la efa na vi ne le xa nua na nu ne le se veve se na veve eva yɔdoa to eke Yesu va yɔdoa to efa vi keke bla tɔn va shekelia Yesu gblɔ ne bena mi kɔ kpe la ɖa esi Marta nɔvi amesi ke ku la ƒe nɔvi gblɔ aƒetɔ efafa xoxo elabena exɔ ŋkeke 4 sɔm keke bla enelia Yesu gblɔ ne bena ɖe nye megblɔ na wo bena ne ekpɔ nu ke dzɔa Yesu gblɔ ne bena ɖe nye megblɔ na wo bena ne nexɔe se la akpɔ Mawu ƒe ŋuti kɔkɔe la o ma akpɔ Mawu ƒe ŋuti kɔkɔe le wagbe me lo mebe akpɔ Mawu ƒe ŋuti kɔkɔe le agbewo me la keke bla 9 lia tete wo kɔkɔe la ɖa le kpe le yɔdoa nu afi si ke wotsɔ ame kuku la da ɖo eye Yesu kɔ yeƒe mo dzi eye wogblɔ bena fofo mede akpe na wo bena eɖoa tom keke bla 9 nye la me nye bena eɖoa tom ɖa si ke le ameha si ke le nu le tsitre ƒo xlam la ta megblɔe ɖo bena woaxɔe ase bena woe dɔm ɖa keke bla 9 lia eye si ke wogblɔ sia la Yesu do wli kple gbe sesẽ ɖe gblɔ bena Lazaro le dogo nusẽ ma ne ge ɖe mo hã le ŋdi kanyi ya ŋkɔwo ɖe le kɔ yɔna ŋkɔwo hã dogo
out of that Togo le yodo mame, Togo le ve mame, Togo le yodo mame le njikanye ya. Mebele hahakla hedada me Togo le me. Mebele le nu matewi ma yike mo le oso dado yo chokpe dare jiwo be ma Togo le nono mame wa. Mi mlekpe ma da Togo le me le njikanye le Yesu Kristo penkome. Takpekpe bla nevo nelia. And he that was dead, Eya me kuku sike. he came forth. Ba fo kpla si o le babla la Togo. What are you? Kika ode ha. Ele Togo le ndi ya. E Togo eye amedi vo pakple taku blanku mene. Yesu blobena. Mi chui eye mina wai. Mi chui mina wai. Mi chui eye mina wai. That's you. Ewe malo. They will not keep on binding. O ma poto abla o dadi They o. will not keep on O ma poto abla o dadi o la. loose him Mi chui and let him. eye mina wai. That's 11. Enua mi wi de kelia. Nye kenya yo. Mawu pe nublani kpɔkpɔ yike do na me de dzi. Ekpea. What a terrible condition. Ame kata no kpɔ agbe be oh. Awo mblani ntɔlo, awo wonzizi ntɔla, awo. Mebe de Mawu akpɔ nublanui na o. Muse alesi agblɔ be de Lazaro le Togo nu wie velia. Johannes ta me wie ve ame. Verse 24. Peke bla vevone. Johannes ta wie ve. Bla vevone lia van me le gblɔ na mi bena ne blikula me gede anyigba me. Eye okuo la ekema eya ɖeɖe ko tsina anyi ke ne ekula etsi aku geɖe atsi eku geɖe. Takpekpe bla vevo adelia egblɔ be ne ame aɖe dzi be yeasubɔm la ne dze yo nye me eye afi si ke nye la me le la afi ma nye subɔla hã la nɔ na ame aɖe subɔm la fofo la bui. Honor for you. Bubula vana olo. Honor for Mebe bubula vana ato jiwa kode jiole nde ya. Hallelujah. Ekpea. Ti bambe nukunua yenye bena apeto lanto chodo kidwa nya asubomi. Ekpea. Ebe nukua vanku. De yenyigba me malo eku onuka echeku gede. No tame wieton. Tame wieton. Kipia me ton lia. after that, Esia megbela. water. Eko etide etile zeme. Eye o de asie pe nusion la o pa fo nti kokolome. Eye o le o totun kple tile te si o sadali. Eye apeto alo. Eko tide etile zeme. Eye o cho tile te papa wema sadali ji. Eye o bobo kolonu son la ma fo kenkekeke. Ekpea emanye do la pe dona tia nyakpobe enye subola dowo subola do nami tamari yue ne kikuye ve John Johannes chapter 14 tamwe ne verse 12. kikuye velia van mele glona mi bena amesi ke kwa jinye senala Jose tode le tepe ya lendi ya we no bin chuma we no bin nyonu me we la we nyale baba monala amesi ke kwa jinye senala do si o wom melela do si o wom melela do si o melela eya awe eye kan to esia wawo elabena nyela meyina fofola gbo deke nuka kpome la fia ebede de la ple amekokoa onye deka de la do yo nyame yo nyame ba mekoko ha nyatema we epe anukuru la fi maema do yo o hana tema we de la ple kokweto pe deka wo alo do deka wo tekwie ton be ye nu si ke mia bia le nyenkwa di la nu make ma wo
bena wakɔ fofo la ŋuti le via me. Takpekpe enelia ebe ne miebia nane le nye ŋkua dzi la nye la Mawe tsɔe wɔtɔ o eye ne nye gble mebia nane ko le eƒe ŋkua dzi la awɔe egbe awo gake me o etsɔ la wea kɔtsi la va me ya agbeme ŋkekewo katã me ya ne me bia nane nane ko le ebe ŋkua dzi ya awɔe ema nye dziƒo ƒe nya ɖeɖe ɖe go be nukunu na o haleluya Mawu aɖo to gbedodoɖa ɖa etame wi atɔlia kpukpui amenyi ebe esia me wokɔ fofo nye ŋuti le bena mietsi aku geɖe eye miazu nye nusrɔ̃lawo atieku geɖe la mebe na atieku agatieku ke agatieku ke le Yesu ƒe ŋkɔ me. Takpekpe adelia ebe menye miawoe tiam o ke bomu nye tiami meɖo mi anyi bena miayi aɖatieku eye miatieku eye miaƒe kutsetse anɔ anyi nɔvi nyɔnu agbo la seku le esrɔ̃ nutsua ƒe mea aseku la afi ma nɔvi nye nyɔnuvi agbo la aseku la le Mawu alo wasinu dɔwo kpakple wo sukudedewo me la kple dɔwɔnɔ me aseku lo nɔvi nye nutsu le aƒewo me yi ke le bena srɔ̃ ŋutsu srɔ̃ nyɔnua kple viwo la aseku la afi ma ta Mawu ƒe me la eko tsitsi ɖeke magana ƒea me o la atseku na ƒetɔ la le Yesu ƒe ŋkɔ me abe luvɔ̃ɖe la Mawu nyagblɔla magblɔ be atseku na ƒetɔ la etia o edo gɔme anyi edɔ wo ɖo ɖa be na ya seku okutsetsewo na nɔ anyi eye bena nu sia nu si ke mialɔ abia fofo la le Yesu ƒe ŋkɔa dzi la ya nami etame wi atɔ̃a yebe nukunu ma enye luvɔ̃ɖeɖe ƒe dzidzedze kpɔkpɔ nyakpɔ dzidzedze kpɔkpɔ le luvɔ̃ɖeɖe me nukunu yi ke le afi ma wole mia na me ma be nyakɔ agbɔsɔsɔ bena mia katã miaxɔ tame wi ade miakle kpekpe ame adrelia tame wi ade tete ame adrelia ebe gake la nyateƒe gblɔm mele na mi bena enyo na mi be ma me yina elabena ne nye me yi o la nyaxɔ ɖakɔ la mele vava ke o ke ne me yi la maɖoe ɖe mi akɔfala ne va na gbɔ le ŋdi ya nyateƒe gbɔgbɔ ava gbɔ le ŋdi ya Takpekpe 13 egblɔ le afi ma bena Takpekpe ame 13 lia be ke ne eya si ke nye nyateƒe gbɔgbɔ ava la akplɔ mi le nyateƒe blibo la katã me elabena maƒo nu ye ŋutɔ ɖokui si o ke bom nu sia nu si ke wòase la eya ye wòagblɔ eye wòagblɔ nu siwo gbɔna la afia mi eya nye gbɔgbɔ yi ke kpena ɖe mia ŋuti akpe ɖe ŋuti o atsɔ dziƒo be dɔ ya yewo do ɖo na wo mena wɔa ava kpe ɖe ŋuti o bena wɔe ana wo ŋusẽ lo mebe ana wo nutete lo ana wo atsekpakpa lo eye akplɔ wo ata mɔ na wo afia wo nu le mɔ katã dzi eya ye nye Mawu ƒe gbɔgbɔ yi ke kpea ɖe mia ŋuti la ƒe nukunuwo etame wi adrelia Yesu do gbe ɖa Yesu do gbe ɖa be wɔwo kɔkɔe le nyateƒe la me wo nya la nye nu ka nyateƒe Takpekpe 8 si gba le si ke ne dɔm ɖa hã la nye nema ke nye hã me le wo dɔm ɖo ɖe kekea me Takpekpe 9
me wɔɖokui nye kɔkɔe ɖe wo ta bena woawo hã woazɔ ame kɔkɔe le nyateƒe la me. Bibla velia ke menye ɖe ame siwo nu ɖeɖe koko me le biabiam ɖo o, ke boŋ ɖe ame siwo le dzinyexɔ geto ƒe nya la me hã nu ye bena wo katã woazu ɖeka si gba le si ke wo fofo ne le menye eye nye hã mele mewoe ne bena woawo hã woazu ɖeka le mía me bena kekea me na xɔe ase be we dɔm ɖa abe ale si ke wole ɖeka mie le ɖeka nye hã mía kpakplo mía wɔ ɖeka mía nɔ manɔ wo me wo hã nɔ menye ale be kekea me na xɔe ase bena we dɔm ɖa. Tikpla vevɔ velia ebe eye nye nya eye nye la nutsi kɔkɔe si ke ne tsɔ nam la matsɔe na wo. Ele xɔ nutsi kɔkɔe le ŋdi ya hã bebe ele xɔ nutsi kɔkɔe le ŋdi kanyi ya aƒe nutsi kɔkɔe ke fofo la tsɔ na Yesu la etsɔe le na wo le ŋdi ya ewɔ ame ma ɖe hã eɖo la ko nu la eɖo la kpɔ dzidzɔ la edzi ɖo la dzɔ wo le ŋdi ya be nutsi kɔkɔe yi ke fofo la tsɔ na Kristo la etsɔe le da ɖe dziwo. Hallelujah. Eye ma fa vi ma ga fa vi o nu kakawo dzo ebe de nutsi kɔkɔe si ke ne tsɔ nam la metsɔe le wo nam bena woanye ɖeka abe ale si ke nye kpakple mi le ɖeka ene. Bibla vevɔ tɔlia ebe nye la me le woawo me woawo hã wole menye bena woazu blibo le nu ɖeka me be keke me na dzesi bena we dɔm ɖa eye ne lɔ̃ wo abe ale si ne lɔ̃ me ne ne lɔ̃ wo abe ale si ke ne lɔ̃ nye hã ene eya ele de kɔkɔenyenye yi ka va me maglomada etame 8 azɔ tame 8 lia Yohanes ta 8 kpekpe enelia. Chapter 18, from verse 4. Tawe ni kpekpe enelia. Jesus therefore Yesu nya nu siawo katã le dzi va ge la etogo eye wogblɔ na wo bena ame ka dim miele kpekpe amatɔ̃lia woɖo nu nɛ gblɔ bena Yesu Nazaretɔ lae. Yesu gblɔ na wo bena nye nye si ke Yuda hã ame si ke fia eyomemɔ la le tsitre ɖe wo gbɔ. Kpekpe adelia azɔ esi ke wògblɔ na wo bena nye si la wozɔ gbugbɔ ɖe megbe eye wodze anyi ne Yesu Kristo be yasi dzo lo gbɔa be me maga tianti oa ame ma yo dɔ ɖo ɖa be one va lea yo ŋutɔ dzo gbugbɔ ɖe megbe lo yo dze anyi be xoxoa tso Yesu dzo lo gbɔ xoxo bɔe Yesu dzo lo gbɔ xoxo wo ŋutɔ la be wo ŋutɔ dzo dze anyi bɔ. Kpekpe amandrelia tete wo ga bia wo bena ame ka dzi miele ebe ɖe me ka dzi miele ha Yesu Nazaretɔ lae. Kpekpe nyilia Yesu ɖo nugblɔ bena megblẽ na mi xoxo be nye si eya nutsi nenye nye dzi miele la ekema mina mɔ ame siawo egɔme dze bena tsɔ ɖokui na elɔ̃ tsɔ ɖokui na fa nusẽ le si lo nusẽ le si be wo katã woadze anyi aku fa gake abale wo ŋutɔ lɔ̃ fa tsɔ ɖokui tsɔ na be yaku ɖe mía teƒe yaku ɖe tewoƒe emanye nukunu yi ke nye be ele ɖokui si gake tsɔ ɖokui na fa. Tame 9 etame enelia tawi 9 kpekpe enelia Yohanes tawi 9 lia kpekpe ame enelia ebe Pilato gadogo eye wogblɔ na wo bena mikpɔ ɖa mekplɔe dogo va vee na mi ne miadze si bena nyemekpɔ nyavɔa ɖeke le ŋuti o. Nuvɔ manɔnutɔe mokaka manɔnutɔe
in him. Pilato be nyame kpɔ nu vɔ̃ aɖeke le nu o keke ma den lia. And when the chief priest Ebena esi nunɔlagã kpakple dɔlawo kpɔe la, wodo wuli gblɔ bena klẽ ɖe atsi ŋuti. Pilato gblɔ na wo bena ekema miawo ŋutɔ mikplɔe yi ne miaklẽ ɖe atsi ŋuti elabe nye la nyemekpɔ nya vɔ̃ aɖeke le ŋuti o. Ame ma wɔ nu vɔ̃, ame ma ƒoɖi ye Yesu nye. Kpekpe 18 afi si woklẽ ɖe nu ɖe atsi ŋuti nu la, afi si woklẽ ɖe atsi ŋuti nu la, leke woklẽ ɖe atsi ŋuti esime ke womekpɔ nu vɔ̃ aɖeke le nu o, elabena enye ame si ke va ku ɖe mía teƒe eye eku ɖe mía teƒe eye Mawu da asi ɖe yeƒe vɔsa nu, yeƒe vɔsasa dzi. Nu vɔ̃ menɔ nu o, vodada menɔ nu o, fɔɖiɖi ke menɔ nu o. Enyame de blibo gake elɔ̃ tsɔ ɖokui tsɔ na abe ame yi ke aku ɖe te o ƒe eya ta agbea miate ma do gbe ɖa ne agblɔ be aƒetɔ woe ku ɖe teƒe nye woe nye vɔsasa mamletɔ ta nye ame tsɔ ɖokui nye na yi ke nu vɔ̃ ɖeke mele nuwo ta o hã eya ate ma tsɔ miaƒe nu vɔ̃wo ayi le keke bla tɔa me la. Gblɔ be si ke Yesu xɔ ahatsitsia la, egblɔ bena wowu nu vɔ, ebɔ eye wòde ta anyi eye wòtsɔ eƒe gbɔgbɔ la na. Tabla ve, tabla ve, vɔ ɖekelia, tete Yesu gagblɔ na wo bena ŋutifafa na mi, si gba le si ke fofonye dɔm ɖa la. Nenema ke nye ame le mia dɔm abe si ke fofonye dɔm ɖa la, nenema ke nye ame le mia dɔm ɖa. Ema ame kɔkɔ yiwo dɔm wole, wodɔ ame kɔkɔewo ɖa be woawɔ dɔ si ke ɖela ba wɔa mewɔe nuwoa, woayi ke woabe awɔe, woabe dzi ame siwo bu, woabe dziwo. Ebe nenema aleke fofo la dɔm ɖa la, nenema ke nye hã mele mia dɔm. Ta megagblɔ be yea yemenye pastor, yemenye ame aɖeke o, yemenye hame fofo, yemenye nɔvi ne egbe trɔ dzime koa o hã yi adi da se ku ɖe Yesu ŋuti be gblɔ Yesu be nya na amewo eba le si ke fofo la dɔm ɖa la, nenema ke nye hã mele mia dɔm ɖa. Ame kɔkɔewo la be dɔ yiwo ame kɔkɔewo dɔm wole ɖa, wole wo dɔm ɖa. Yohanes tabla vɔ ɖekelia, tabla vɔ ɖekelia. From verse 4, John 21. Reading from verse 4. Kpekpe ame enelia, kesi fɔŋli ɖo la, Yesu le tsitre ɖe ƒu la nu, gake nusrɔ̃lawo menye bena Yesu ye o. Kpekpe ame atɔ̃lia, tete Yesu gblɔ na wo bena ɖeviwo le lã mele mia si o mahã. Woɖo nugbe nɛ bena o. Yesu gblɔ na wo bena miɖi ɖɔ la ɖe ʋu la ƒe ɖusi me eye woɖee. Ebe ne nuɖuɖu aɖeke mekpɔ le asi o, naneke ŋutɔ mele asi o la, Yesu yi ke fɔa, Yesu yi ke fɔ tɔ ame kukuwo dome la eva gbɔ le ŋdzekanyea, ana wo nu naɖu. Ana onu na ebe nuɖuɖu aɖe li alã aɖe li ebe awo la, nane le aƒea me nya ɖu ami be awoa, nane li le aƒea me mi be awoa, ebe mi ɖi nyaƒe ɖoawo eye nyakpɔ nukunu aɖu nu. Ekpea la ahedada me, le ahedada me la, aƒetɔ ava ada ahedada ma dzo le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eye sia megbea, kpekpe ame 15. Kpekpe ame 15lia, azɔ esi ke woɖu nu vɔ la, Yesu ma gblẽ wo ɖe dɔ la wu o lo, mebe ma gblẽ wo ɖe tsikɔ la wu o, ana wo tsi kple nu naɖu. Yesu gblɔ na Simon Petro bena Simon, Yonavi, ele lɔ̃ ye mu nenem be siawo mahã. Egblɔ nɛ bena aƒetɔ, woe nye bena nyemelɔ̃ nu le gbɔwo o. Egblɔ nɛ bena nyi nye alẽviawo
Nyenya leviawo. Forget Ongolo all be. your failures of the past. Angolon wo gegeo chanto bola. Wo etagla tacha chanto mo kata bodo kata Yesu la ngolo be wo ego menuka adodo atron na wa pe atron na wa gbososo atron no nseyeye atron plova edo agbo eye gbobe na me kare jiu menya be maga janiazon menya be maga dokpo nuazon nyi nye aleo ni nye alehao emaye nye kelili penuka nukunu amesio le jimla yale yo katolo domo alike akpo ebe yinabe odosike nenye be melanye gbaji makpoto no omla yinabe wenam ego mi benya be ji apetola pa gbososo nya kho agbososo ye be nukunu mi kpo ya to tagbon to akaka va ko de tabla vo de kelia mi ato mi kpo nukunu o ta me kwese be nu yo katanye hiahia o a de kakokola no odome mi kpo Yohanes mochi de tanamela mi ga kpo Yohanes bobu ike Yesu be nu son la loloton la mi ga kpo nukunu yo kata le ha ba gbale o nlo amen eye Yesu nye agbe chilabe mi vanu chiafa ye apetola ba gbososo na yo nya pa gbe o men de ya la gbososo mele Yesu ban come la fima tika ode ha chuazo ne na tona peto be na peto agbososo ne nye tonye ma khonuo kata le de kanya la gbososo me ma khonuo chubo ma kho ya yira o kata ya yiro kata peto e ya atonye togbedodora la pria meda togbedodora radio agbo togbedodora fisia fikene le sema onya le ndia togbedodora chocho khomenelo radio gbo le top ne le fikane le sema onya le ndia togbedodora vinyenye be agbososo e la pimana o bien na hwe apeto hia o kata medonchia o Yesu wenam atro o chia o atro su I went now pe enye jesi be yi kenye dama yi ko de ji le beaji ma mesia meke kwela wa kwakpe mesia mesika hoya majisela makuo akpagbe mavo nukuno ma akpe pa gbososo atowe akpe la gbososo ma atowe yepe agbe choji poka cheba be achonami le dikanya kenwaso togbedodora apeto meva cho wa gbososo o nam le dikanya ya it's available for you. Agbososo lina o le de ya igbedodora di dono o pela melase dono o katsa pela melase soul satiation luvo nchilako adikona blibo togbeda sesinde anabe luvo na yo ayo tan ayo empowers you atonu seto demo yebe gbogbola donu semo the fire ana ojokoko ana onse pe gbogbo pe jokoko me kaglobe upo ya ye me se po ye me nya ne gbogbo adelu ndi ya ne se towe bien avagbo ebe ye defo bubu o katala le jio ye me gale bufo hey me ga nouveau azo bena anukunu yikena na mo me ga wona nouveau la huelendia le Yesu ban come supernatural sight anabeda na kponu nukunu toy oh you are blind to goodness you are blind do yin ku ogba me po le po ya yira o me po le po nukunu o me ka le po agbososo wa feto valendia be ya bunkuna avunkuo be na kponu azon supernatural sufficiency akado hia o nchina o nu yo katane hia supernatural nu sia nu yo katane hia jipo le gbesoso la me ganglon bebe jipo ba gbososo
Dziƒo be nukunu, dziƒo be katoto xɔmie le dodo ya me o. Everything you need Nu for yo every part kata of ne your hia life. na agbe ŋkeke wo kata le agbo ƒe doƒe de sia de la. Superlative Togbeda, 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 awe na o. Ye ke ga kpɔ na nublanyi na me. Ye ƒe nublanyi kpɔkpɔwo la mete na da o. Ye ƒe nublanyi kpɔkpɔwo mete na da la me gbɔ o. Ye be kpekpe me nua ma do kponu o ne kpe aɖe nyo mle kpe aɖe da ɖe dziwoa ebe mi mle kpe la ɖa and then eye life. agbe Life. la Life. me be Heavenly agbe life. dziƒo be agbe will come to you right. age ɖe me o le afi ke ne le ya And the corn of which you fall into the ground and die so as to bring forth. eye be ale si ke ye nu ka bliku ne me ge ɖe anyigba me vovo ame me miona kaka tse kuoa nenema Yesu tsɔ eƒe agbe ma tsɔ ɖo anyi ne miawo ya eku egbe ya eye wogatrɔ mio tsɔ nu ka agbɔsɔsɔ va na mi migakpɔ le ke o tsɔ abe dɔ le subɔ aƒetɔa eku tsi klɔ afɔ na ebe nusrɔ̃lawo egɔme be tsɔ ɖokui tsɔ ɖo anyi be ya subɔ mi Yesu tsɔ ɖokui tsɔ ɖo anyi be ya subɔ mi haleluya ya akɔ tsi ɖe nu ka tsi le ze me la ye wòawɔ subɔla ƒe dɔ na mia ao Yesu My servanthood. etsɔ ɖokui tsɔ na delae malo bo eva bɔbɔ na anyi be yakpe ɖe mia ŋuti ebe dɔ siwo wɔm mele la miawo amiate ma wɔe gãwo yiwo ma woawoe miawɔ Because elabena nye la me na fofo la gbɔ whatsoever nu kake ye shall ask miabia in my name, le nye ŋkua dzi la ebe nu ma ke nye la mana mi spiritual blessing, spiritual benefit, whatsoever ye shall nu kawoe ne ask hiã le ŋdzi kanyi ya o in my name, ebe nu kake mialɔ abia le nye ŋkua dzi la he will nu do. ma ke nye la ma wɔ That the Father bena fofo la be ƒe glorified ŋkɔ ŋuti na in kɔ him. le eyama me And he sends you forth to edɔ wo ɖo ɖa witness, ebe yi and he'll give you the na soul di ɖase winning success ana bena le ɖaseɖiɖia me nakpɔ dzidzedze and the supportive spirit. yiƒe gbɔgbɔ la kpe ɖe ŋuti o To reveal himself to you gbɔgbɔ more kɔkɔe and more. anɔ anyi anɔ de nuwo fia anɔ de nuwo fia o Pure sanctification. akɔ ŋuti o akɔ ŋuti o Your heart, dziwo me la kɔ your soul, luʋɔ me la kɔ your mind, susuwo me la kɔ dziwo me la kɔ purify. eye aklɔ ŋuti o keŋkeŋkeŋkeŋ akɔ plo It's Ale making tsi na o. intercession for you. eye elabena eya le gbe dom da ɖe tawo be ɖe menye ame yiwo le gboa ɖeɖe ko ta ye le gbea dom da ɖo vɔa ame siwo la ma xɔ woƒe nyawo dzi se le ƒe ŋkua The dzi sovereign one eye nye ame si ke lɔ faa tsɔ elɔ tsɔ ɖokui tsɔ na he said, no man took my life. mama ɖeke mexɔ aba gbea le yi ŋutɔ yi si o yeba gbea ye tɔe ye tsɔe tsɔ ɖo anyi be miwo miakpɔ ɖeɖe ao exɔ tewoƒe ame maɖifɔ Blameless, ame maƒoɖi spotless, ame yi ke nu ayilele aɖeke mele o la tsɔ ɖokui tsɔ ɖo anyi faa as o my Father ebena fofo has sent me, abe yi ke fofo la dɔm ɖa nye hã mele mia dɔm ɖo ɖa have I sent you. nenema ke hã mele mia dɔm ɖo ɖa ye ma He has sought you. etsɔ ɖokui tsɔ ɖo anyi edɔ mi be nye hã nye be dzi amewo Sender. ame si ke va be ava dzi amewo la le mia dɔm ɖo ɖa Seek him eye ele dziwom today, eye gbea and he's sending you forth ele dɔ wɔm ɖo ɖa go and live be yi a victorious life. Anu agbe le Go and tsiɖuɖu me. enjoy all the provision. nu yiwo katã ye he va na wo la xeyi eye nakpɔ dzidzɔ le wo katã nu. In Jesus' name. Le Yesu ƒe pray. ŋkɔdzie miedo gbe ɖa le. Everybody has Ame sia ame ke le se ŋkɔnyea le Yesu ƒe ŋkɔdzi miedo gbe ɖa le. of his fullness. will Le ƒe Lord agbɔsɔsɔa ye la va gbɔ le ŋdzi kanyia nu yiwo katã dzim ne le nu yiwo katã dzim ne le gbɔgbɔ me
le gota le nunɔamesi gome le dɔbakpa dzi tso ŋdikanyi ya tsa ye tsɔa wò agbeme ŋkekewo katã la aƒetɔ la anwɔe na wò lo tika wɔ mamema ɖe malɔ ya xɔ nu aɖe be fofo le Yesu ƒe ŋkɔ sesẽ ma dzia meda kpe na wò ɖe agbɔsɔsɔ yi ke Kristo he tsɔ va na mi dziƒo ƒe nunɔamesi yiwo katã wòtsɔ va na mi ya medo gbe ɖa be mía dometɔ ɖe kpekpe maɖeke madogo le me lo ne xɔ agbɔsɔsɔ ya le ŋdi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me tsɔ nya va fɔwo ɖe teƒe sesẽwo eye dzoxɔxɔ taɖodzinu yiwo anɔ mía me la tsɔe na mía dometɔ ɖe sia ɖe o gbɔdɔgbɔdzɔwo bleblewɔwɔwo numateŋuiwo katã yiwo mía me la kplɔwo katã dogo ɖa le mía me le Yesu ƒe ŋkɔ me tsɔ be míanya ame yiwo mavɔ̃ o na ame yiwo ali ke wɔ mi míanya ame yiwo me dzideƒo li na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me medo gbe ɖa mebia be esi me ke ne kplɔ mi va fiaɖoƒe la mea aƒetɔ ewɔ mi vinyɔnuviwo vinyɔnutsuviwo abe viwo abe subɔlawo ame yiwo la ɖe gbeƒã wò nya la aƒetɔ do ŋusẽ mi agbɔsɔsɔ medo gbe ɖa be dɔli kɔ ɖe ame sia ame dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me Satana maɖo fia ɖe nya dometɔ ɖeke ma gbe dzi o dɔléle ma kpatse ɖe nya dometɔ ɖeke ŋutɔ ma gbe dzi o nu yiwo katã va vi mi fatsã va yia avi fafa ma tso dzeɖoɖoe ŋkɔyi míatɔ ŋusẽ nye míatɔ míanye dziɖulawoe nye míatɔ wɔ mi míanye dziɖulawo glo le Yesu ƒe ŋkɔ me edo gbe ɖa be ʋu yi ke ne kɔ ɖa nya dometɔ ɖe sia ɖe ta eʋu ma ne su na lobɔ ɖe kpekpe ne su le nɔnɔme ɖe kpekpe me eye si ke ne mía dɔm ɖa be míayi awɔ dɔ si ke ne wɔ si ke nɔnɔ anyigba dzia medo gbe ɖa be yi ke míeyina la míaya be wɔe mía eye eme la nyɔ na mí hã eto yiwo katã le ŋkɔ na ame sia me la etɔwo la ɖe dzo nɔvi ŋutsu yi eme ne nyɔ na wo nɔvi nyɔnu xeyi eme ne nyɔ na wo lo eye aƒetɔ la be dzidzɔ anye ŋusẽ na mi le míaƒe agbeme ŋkekewo katã me le Yesu ƒe ŋkɔ me fofo na wòava me nenema pɛpɛpɛ le Yesu ƒe ŋkɔa dzi medo gbe ɖa le Mawu ne yra mi. Jam your hands together for the Lord. Wonderful. We praise the name of the Lord. Please, you can have your seat. Let's